Ka Maumlu Primary Unit UDP ha kejalam u Presiden ba Alfred Sawen, rengkat kejiran lang ubai Presiden ba Westbird Nongrum, kumjuru sekretari ba dah tahu sendram ba ki members ka unit ba yarap lang simli ba uba Sunshine Lendo, kilalai ban bu sentiu ya ulit Dr. Don Kupar Roy ha kalungku jingdap shisnem kata ha ka arpratarik unaitung arhajar arpau. Na kaliang ka Maumlu Primary Unit UDP kila IT Syaki Bahia ngasam da ki fremdor jong ilit Dr. Don Kupar Roy kum kadak ka jingsa kan mau ya kalungku jingdap shisnem ka jong i. Hakani kasngi le dan lang Chief Minister jong ka Sarkar Jilla Konrad K Sangma ki Minister rengkat ki MLA MDC ki Officer Sarkar ba rengkat iba balajit sendram ibalong u MLA jong ka Shila Constituency ibalong haju kupor ukun jong ulit Dr. Don Kupar Roy ba rengkat ki Bahia ngasam ki belali ibu sentiu ha ulum jintap Jawat ha kani kasngi layo atau kani ki jingkren na ikurim ulit Dr. Don Kupar Roy ikong Rosemary Lynn Sendram kumjuru na UMDC Kashila Constituency ba Tenuel Dekar layo ru ki jingkren na Presiden ka Maumlu Primary Unit UDP ba Alfred Sawen ba rengkat ki jingduai na ubai Presiden ka Maumlu Primary Unit UDP ba Westbird Nongrum. Ba layo ru kato kani ki jingkren na ulampang ka Sarkar Jilla ba Med ba Lendo. Sulisi buni pi primary unit Maumlu lewan hang ni hilaya pendan muramio mangada dah buan ra lagi jang kesenting hilaya pelajor khanang man kan mau ye i man kan mau ye kai kesen ko tumi sulisi pun kan tambat tani lalu kumaya ngas pelong nunung alam hakasus constituency ko jongi kumu MDC kakak batin ru bandera lam yo belajar nomor udang lokan na aga san perthe rei kajingye lon lam rengkat jong pi kibala san kanai museum shibo ni pi kat kumjuri kayeng kasam jong lisbu ini nak kalian jangka primary unit Maumlu museum kabusukya hakan ni kasih kepangikan mau ya kas nem kabalik no ya kejingklan no jung badan isno bahagi por manusia kalong maria klan ni kalong kejingdu bakra ni kejingdap sisnem tingingi skam ko ban nakaliang ko jungi na ka unit Maumlu kombai la kren ha por baiwan puskam ila juang kanu ko unit ka bang puskam hi mga kalong ko unit ka batristom tebat iju persat nasi yang ngi na ka por ska por pumno bungin tray lupay ki kam nganyay lupay ki kam tingi na kaliang ka unit ka ay kajing ang nur kajing ibadon wala da imdor syu makna hasla ka patay kuni ngi tray stom hin nadu kabasdang hadukat manta kisngi ngidang yai tray bat ngim sim ngim pat syong thai sisen ro ka ay kajing he ka sim kajing ngi kalong ka ba manta mari khlan mai ingi sngo ba kalong kajing du nong ka bakraw tam anray ha kasin jam ka baar kajing wan ha kajing job jong ba balajen khon jong i ngisno bang yo mesim biang sasisen namar ki kam ki basa baro mai ilaban la ilaban pandab ilaban kersan la kilong ya ki unit bopero fer la ne ya ka konsusi berkawai tingi na du ka basdang ban ya tri kam hingi ikat no kolong ka jiya teli ha bangidan bar arngun na ka ju parti ya ibadon bad batin ha ka jingi i jongki ha ka yale yawan kilong kum sipara te hadukat kini kisngi ngiru ngisno da ka ju kunti ka jing so sngai ka jing so skam habang iyo aban phuni batin dani habang iyo aban kren ban baw balaji te mantarung maso ba kalong kaju kajingya teli ha ka ba balaji kat bangi thu ban le kai kai isi kenjok tien sikenti ngi ba siom kan mau yai batin yu kaju kala nak takadaw hakini kisngi ki ba mantangi don balaji ulong ko men jungi nrai batin ha kaleng kayunit lalong kum kunyi jungi kum ba iba don ngi khot mama ngi ju khot hi mama ngi ju khot ba don ngi khot mama kat sabaya ngi khot ben mama da ka kateng ka bron borom jung ikum kenjakin tenrai samanta sisen pat ngidon ya ibatin ibalong kum kenjakin jungi uba amin sim yangi ya kai ka bangile ngila pen isu si batin ba ibatin imenjur istana di kai bangile tiba balajiru ilong ujuk persan sim yangi hakino nukiliang baro na takadaw
kajing job jong i kajing dan bat ibatinya kaju kapor kalong kai kong santam ban ai mesti bangin nang la tristam ni kermen skamro bai badan wala imrasu hagan ka slapat hai ndrai inang kerku kerdo ya kaying asam ya ikom bro kawai ya ibati bin nang la bin trai ki kam nang la banya ya kinti kira ridam ki baudon jengwet ki jong i hamtam bat ya balaji di balong khun jong i ba inang kentu kan pham nasal dat ba khnang ba kakam kajam chung i kalong kabiyai bai bai renti dengar ngabdan i tang kini kentin ai publai ya ibate balong kom advasa jong unit kit khot jong i kini khot jong ka isi dai ba sen sang dan lang ba ikong jo tingi skamba ka ai kajing don ka jong i wa mata sngi ba ibadan nasal dat inang kerku perdo ila kapor bat nginang la matrista polisi bo tak boleh sibun ya ka primary unit jong i na po mamulu ka primary unit juga UDP kibla penbej kerpang ban lu sentiu matagasngi kada gijing tap kada ga lengku snam ya gijing tap snam gijing klan no jong ini doktor dan kuparoy ibade nomi khat belum gurom dingin po sila si but kajing klat ik imta kada haka jing job jong i gumu nomi khat kala nyok sin de doktor dan kupar hadin beladap sistem mata nakaliang jong ka सरकार ही बारो की minister कंट्रोल या chief minister नतायो speaker नतांगी दन की minister arngut bas new bha ba samlin नतांगी MLA dan buram की MDC bun hi boleh wan ban ngolem ban ban bu ring sentiu jingkan mau nang bata jong jing khat ki isnam te kadai sha ka sngi ka ba sit ka barang ka itnam ka hoi te bada kajing ya wan jong ki pajba aru lada kamde kani ka lockdown le se kala hambun shu te ngis kani hi ka pen isha kadar ba kamensim sngu i kajing i jong ki pajba asila ko susi kentup yang badan naka sorgaru ngi ba kala ngi ba kajing i jong ki kalong ka ba silai ru rata ya kajing la trekam la ne ki mati ki ba ne rat ba ne nu ngelam ba khaw jong i ula le te de leng ba kajing sngu i sngu jan kejongki hamtam chief minister la plai la jong ka por ka bakar pang no wal dah paling jing bun kam wala ban wani don rekat mata sni ti khublai na kaliang ka jongi ka primary unit jokina mamlu khublai na ka sila circle ka jongi bangila baklala banya wan sakhilam hakane ka sni ka ba kerpang na ka banta jing dak sni ni ko tordon ya khublai kerpang na kaliang ka circle jongi ru ya ka yeng ka sem ni ka yeng ka sem ki bawan na chan mana jengai bat khublai kerpang ru na banta jongi hadin ka jing lek phai no jong ngai khublai na banta gitu pi perlot kebeliawan bar khoi na jan jengai te to ai ba khublai don rangkat hon ti ya ki jong ti hadu bekendalik phai kana poi suk ki yeng sem ki jong ki tetang ni ti ngai khublai ni orang ba bakla te ni ki ba simti ka kam rengkat bar ki orang ba ki dong kemi ki badan pok pati ni nakut jumot ta kawai ka so banginya serentam jong pati nei abang kajing jep kajing semua ai nei panelang pi ya bukan la nei hamai kam baik apa dalam kaki saya dalam kajian kasar itu kasar itu kuih karena punya maaf bila kita di manusia mereka akan terkejut. Amin.